Lengba kani ke channel Kasi Gospel Media haka keteng ke batiang tam ke jong ujis Kris ngai kublai bang priang subhai pi baro ka khupor ka bang kwa bane sam haka ne kapor kalong balai ke hima jong ke balajet ka kelon kumbang ladep banyi pulis syapang ka pateng bandriu balajet kerpang da oblai bakata kalong ke jait bandriu Israel bat ke hima jong ke balajet ka bang kwa ban kran kade ke hima Israel. Karkom ke kitab Genesis kalonong kebasan kakedo banau Adam hadu Noah kilalong hadu kumba sipo pateng. Noah udan langut kikun senrang Usyam Uham bat Ujaphat. Bat nakasengka jong Usyam hadu Abraham kilalong hadu kumba sipo pateng. Genesis kalonong bakatwe kedekot kebasipo hadu arpo hunriu. Hoi nakasengka jong Abraham lami kejait bendriu kabakrau kejait bendriu Israel. Matius kalonong bankong gadkot bakanyau kayatu banau Abraham hadu David kilalong hadu kumba kasau pateng. Kadkum ke kitab Samuel kalonong kabaar kayatu hadin ke jingyap jong usim Saul ubolong usib ubankong jong kejait bendriu Israel. Bakila kamru bakila dan la kejong ke hima. Long bala thong sim no yau David badai hakapo jong bau da job thma ya ki Jebus bat usap long ye kani kanong ba jong ki kum kanong ba jong ka Jerusalem. Samuel kalonong basan kadkhat bandriu hadu ka basipo kadkum ka kitab ningkong kisim kalonong ka baar kadkhat ka bakatwe bat ka bakat ar ka thu bau David ula sinsyar hadu kumba sapho tuli kisnam. Ha ukung siu jong David ka basusi kalong bakahima Israel kayapat haki arbanta kahima Israel basyate kanong ba jongka kadai ke Samaria bat kidan haduk kumba shipho tli kijat kibayaso kahima Israel basyati kanong ba jongka kadai ke Jerusalem batang tli kijat kibadan kibayaso bakta kilong ka Juda bat ke Benjamin namar ka jinglandat ki khun Israel ya oblay ya kibanta basyate kanong ba Samaria loong ba la rimra balasya pendengkang par syaki jaka baphe hapok ki arpo tulikisnam hakis im Assyria pateng la pateng kom haka jingsensyar upul lani utiklak pilisa ubalai ya kabalabu jikmau haki arkis im kalanong bakasan kadkot ka arpo kunai ha kalanong ka bakat pra kadkot ka bakandai duk bakat ar ka kren syapang usyal manasa usim Assyria bat kumju haka jinsensya jong usargon ubaar ka kitab kisim kalanong ka ba khat pra kadkot ka bakhat ar hane ke thu namar bakim shim la kongu ya kaktien utrai ublei jongki de na kani ka daw ba ya ka hima ka basate la penjon kisim kalanong bakhat nyu kadkot ka banriu ke thu ba usim Assyria ula job thma ya Samaria bat hangni labu jikmau kumnu baula ringrau ya kini hijai benriu Israel latip ya kini kadkhot Bible hakaktin nongway the lost tribe of Israel kabumut kajait benriu kabalaja jong ki Israel kay kabang kwa ban ong ba ki babun ki Israel ki bana syate kim shim lala ban ya kendu iwe hak tigipor kum kuduksa lada ya kajait benriu jongi la sya ringmrau lani la sya pendengkang par kidan katukani ban syabu ha Iran ha Pakistan ha Afghanistan ha Bangladesh ha China bakumta tater ha to kadangla bangin ya kenduk biang kai kabalaja ya kabenta kabasyate la syale kumta kakum ke kitab Jeremia kalanong kabakat we kadkot kabasaw bat kalanong bakat ar kadkot bakat nyo Jeremia lengba kaktim la psa mesim jongblay ka hukum jongblay ukran ya ka jait menriu ka basyati ka hima ka basyati kanong ba Jerusalem ka jait menriu Juda udoong dokongu ya kaktien jonga batole yaki katkum ya baro kabang la hukum yapi kumta pendong kibriu jonga bat ngaru ngonong ublay jongpi Henry lada kin sngo kumta tengan ratno ya kata ka jait menriu ngada ratno ya pendu atat ru ya ka ong utrai namar ka jinglandat ka jong kisim kiba nasyathi kisim Juda bat ka jinglandat jong kani ke jait benriu ka basyathi ke Israel ka basyathi ya ublay
Kitab Ar Chronicle kalanong kabalay phone rio kod khat kabasan bat kabahan rio kay thu ba usim Babylon usim Nebuchadnezzar ula ring mrau no ya kani kejai benrio kahima kapasiti house nam sanspra prapunyo BC kay kabala jala penjat shisndan ya kanong ba Jerusalem kan temple kaba itnat bala do Solomon la penjat la penyap yaki babun bat yaki katu kani kesamla la ring mrau ar kisim kalanong ba absan labu jekemau Matius kalanong menkong kedekot kebakatnya sa isien kakado. Nau Abraham hadu David kalalong kasau pateng. Nau David hadu ke jenglom rau kalalong hadu kemakasau pateng. Na ke jenglom rau sya ujis Kris kalalong kasau pateng. Hakisngi ke jong ujis Kris labu jikemau haka gospel kakok Matius kalanong keba arpoh nyo kedekot balai penyo. Ba ujisu udah keran ya kini kentin. Ya kini kanong ba Jerusalem phag ba penyap no ya kinong itulpa bat kabalan thamau ya kita ya kibal apha hapa kanosin bang nakwa ban kedup ya ki khun jopha kumba kasya ka kedup ya ki khun jongka apo ki thapmyang joka phite phimon ki khun Israel ka jait bnu jiu hak tu kipo kilakan tat ya Jesus Christ kum uta Messiah kilakan tat ya kum uta bal apha dau blai ke belajar House nam live sau edi ya kani kejai benriu Israel la kantat dau blai hadin bakila kantat hi ka gospel ka blai lap dau Stefan bat kidalan thamau ya blai lap syarham syapang ka jengkhot ka jong blai ya kani kejai benriu kum kata ka hima ka bakarpang ka bau blai ulai lam yaki banlong ka nora jing syai syak bathai bat kumju kajing lap syarham jong Stefan ban pinithu bo Jesu de uta ukris lani Messiah basisha long ba kani kejai benriu kala kantat ke kam ke apostol kalanok bahnyo labu jikemau ke belajar di house nam nyopo edi gumbau Jesu ulai tu lupa how Matius kalanok ba apsau kedkot ka ba artater baya ka temple ka bla thau sa isin la penjat penpra bat ki babun ba ki jiu ki Israel hak ni kapor la penyap Ar Chronicle kalanong kebahnyo kedekot kasau hang ni kaong lada ki briu jonga ya ki blakot da ka kerteng jonga ken penret ya ladi bakin duai bakin wat ya ka khmat jonga bakin paino na kelenti baman joki komta tingan snow na beneng bangan map iki pop chungki bangan pengkhia ya kari lani ka hima joki kalong ka jihikai ru ya ka jaj benriu jongi ka jaj benriu khasi penar kei kabang kwa ban ong lada ngila lendat ya ublay ngilandat ya kukum jomblay ngilandat ya kijingkai ki ba ublay ulabo ken ma bahakaway kasngi ngin salong ka jai mrio kaban sadu sadam dai ba ublay unkurku yang ngilang baro na kabanta kaprom jomblay amen